Arari wa Muthingi TV itariki ni 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2023 ugeithie na ngunyitio geni Gikunjuro miaraho gukundi kwa Muthingi TV niria kwa getika Wambui Njau twambe tukunegereria mamwe wa maria atukuhaririirie. Na hari maria tukuhaririirie ni ati Mũmbunge wa Embakasi ya ithũĩro Wambui Njau kunyitwo gikanini tu thutha wake kurekererio na bodi ya muigana wa ciringi 100,000. nayo mirurungano ya kuregana na uruti wira wa thirikari ya Kenya Kwanza kuingira thiko ya gatatu riri mihango ya muthenya yambitie gucokereria. Tunajua hali ni ngumu tu ya kwamba wajaribu kusustain watoto wetu shuleni kwa kuleta chakula kila wakati. Thirikari ya kaunti ya Pokot kuheana mutu wa ucuru kuri arutwo a irathi cia nasari niguo kuhurana na ng'aragu. Na ukora ya kupindukia kwa mambo ya mashamba Kajiado. Na mnajua nilimwambia rais mwezi moja iliyopita kwamba wakora wanaweza kutuharibia amani yetu Kajiado. Nayo thirikari ya kaunti ya Kajiado ihitite kung'ethanira na uthiri moru wa migunda. Thiko ya gatatu ya maandamano ma kiama kia Azimio akiuria gitu muthenya wa umuthi ni hihi maandamano maya makuhutietie atia ta Mukenya twaraniria mwena wa Facebook ni Muthingi TV na riu turike mohoro-ini maitu na tukiambiriria Mũmbunge wa Embakasi ya irathĩro Babu Owino nereketio ni igoti na bodi ya muigana wa ciringi 100,000. Babu Owino arakana hihi Babu Owino arakoretwo aikitio ngono ni maabitha a borithi gwa thiko ya Wanguru mbere yake guthamiri guku Nairobi ceceni-ini ya borithi ya Nairobi area. Babu athitangirwo mahitia ma njama ya gututhura agithagathagwo mirurungano-ini ya Azimio. He was a man fit enough, but today he's all dented, having been assaulted. He has bruises, all over his body. And all that happened in a police station, Kileleshwa police station, in a police cell. Yona, how did those people access the cell? The prosecution sought the following orders, namely that the application be heard on priority basis upon each of the respondents taking plea. Number 2, that the Honorable Court be pleased to find that the prosecution applicant has established compelling reasons to deny each of the respondents bail. Number 3, that pursuant to prayer 2 above, this Honorable Court be pleased to deny each of the respondents bail and to order their detention pending the completion of investigations, the basis of the instant charges. End of quote. I find that the notice of motion dated 20th of July 2023 is not merited for the reason that the prosecution has not established reason to warrant denial of bail or bond to any persons herein. What then remains for determination is the bail and bond terms, taking into consideration the nature of charge, presumption of innocence notwithstanding. I consider the following terms appropriate and reasonable. Each of the 7 accused persons is granted bond of Kenya shillings 200,000 with one surety of the same amount, with alternative cash bail of Kenya shillings 100,000 with one contact person. Orders accordingly, and that is the end of the
Na riboti iria iragikorwo ikinyira metha cia mohoro ni ati Babu Owino ona thengia wake gukorwo akirekererio na ikorwo ningi agikio ngono ringi ni borithi. Nau ni turaiko turuta kirio gitu kia muthenya wa umuthi turakuria hihi we wita mu Kenya maandamano maya ma thiku ithatu maikorwo magikunyikana korwo magikunyita na maikorwo magikirwo heraki wita mu Kenya. Atugire na mbere turikiginya kuria mwena wa Machakoza matereba matatu county nino muthi wa ira na mwakana hihi muthi wa umuthi muthi wa ira matinanyite mirurungano-ini iria irathie na mbere bururi-ini kuria maugite ati mirurungano ni guthukia irathukia ukuria wa bururi. Amwe wale twikoretwo tukiraniria nao maugite ati garama ya muturire ikire iguru muno na kuria President Ruto arore wega riboti yake na iria eriga kuhitukio ni bunge amakiuga niro ni kana hihi niraikorwo ikirehe kuhinyiriria mu Kenya makiria. Sema Machakos hakuna maandamano. Maandamano iko kwa nini? Hapa hakuna biashara inaendelea. Jana huku biashara zote zilikuwa zimefungwa. Watu walikuwa wametulia, wameketi, wengine wako kwa nyumba, wasafiri hakuna. Hiyo bado ni maandamano sababu hakuna biashara zinaendelea. Kenya yenyewe inapoteza. Sisi wenyewe tunapoteza. Jana hakuna pesa yoyote imeingia kwa account. Kwa nini? Jana hakuna magari. Gari zote zilikuwa zimepakiwa, zilikuwa huko manyumbani. Kila mtu alikuwa ameambiwa, dereva alikuwa ameagizwa apeleke gari yake mahali analala, akakae na hiyo gari. So kwa mimi naweza sema jana tumeingia hasara kubwa na leo pia tunaingia hiyo hasara sababu hakuna magari. Na kesho iko hivyo. Kwa nini? Mpaka hii serikali tusikize. Sisi hata watu wa matatu tunaona iko afadhali watu wakiwa maandamano kuliko kukuja kukaa hapa bure na hakuna kazi tunafanya. Mafuta imepanda juu, kila kitu yote imepanda juu na wasafiri hakuna. Ukiambia mtu kutoka hapa kwenda Mbumbuni ni 400, mtu analipanga 250 ama 300, hawezi kubali. Kwa hivyo mimi nasema serikali iweze kusikiza ile malilio inaliliwa na wananchi. Magari hii uwanja yote ilikuwa haina magari. Lakini siku ya leo naona zinarejea kidogo, igawaje naye nauli iko juu sana. Sasa iko juu, imepanda juu zaidi kuliko kwenda Kitui ni 700 kwa sasa. Na ni mahali nilikuwa naenda na 300. Sasa unaona tunaathirika. Mafuta ikiteremka, bei yake ikishuka, magari hayana budi kushukisha bei nauli za kwenda sehemu zenye tunaenda. Hivyo basi ni maombi yangu mimi binafsi kwamba serikali isikie kilio cha wananchi, washukishe mafuta kwa ajili ya magari na usafiri kila mahali, kila sehemu, iwe ni bodaboda, iwe ni usafiri wa basi na gari zozote zile. Neo ni mwe wa miario iria gikitio ni matereba a kuma county ya Machakos. Na riu tuthie ginya county-ini ya Siaya kuria MCA wa bunge ya county no James Obiero Otare ni akinyetio igoti ria Siaya kuria agikoretwo agithitangwo ni kugomania andu ataina marua na uthukangia wa indo na kuruta thio wa besha ya mirurungano undu uria areganite naguo na kurekererio na bill ya shiringi 100,000 hingo the IMCA uyu maumaja wa igoti aria kakona kuria maikorirwo makihurunjwo na riera aria kuruta maithori ni maabitha a borithi. The respondents for 3 days to let go and conclude the investigations related to the unlawful assembly, unlawful damage to property and filing of unlawful assembly, areas of child if charged. Pending compliance of order 1 above, each of the respondents will be remanded at the CIM police station. Inspection of building and structures for a fashion, bilaterally, assembly, contrary to section 5 of Penal Code. Bilaterally interfering in the vehicles, contrary to section 7, as made with section 36 of Penal Code. Can you, using your discretion as court, can you violate their constitutional rights? I dare say that not even the court has the right or power to violate a fundamental constitutional right as a right to liberty.
na atugethie na mbere turike nginya kuria mwena wa Githii kuria mubunge wa Nyaribari Chache ni akomithetie ateti amwe kiria augitie ati ni maranyita itemi hari ngahiha iria ciyumiririe hindi ya mururungano. Zahir uria waretie na andiki a Mohoro augitie ati ateti ni aya ni mararihanya nake niguo gukorwo igituthura ngahiha. There were some hooligans who had been ferried from outside the constituency, so walikuja kuharibu mambo ya amani, na mimi kama mbunge wa hii area nilishirikiana na wenzangu, tukakaa chini pamoja, tukafikiria sasa tutafute njia ya kuhakikisha kuna amani. Na tumezunguka, tumepata hawa ma hooligans na tumewafurusha, tumewakimbiza ili wasilete wasikuje kutuharibia mambo yetu ya Kisii. I know it is true kwamba gharama ya maisha iko juu. The cost of living is very high. But as a member of parliament coming from the ruling coalition, I want to say that kuvaa sufuria kwa kichwa haiwezi kurudisha gharama ya maisha chini. Kwa hivyo mimi nimekuwa nikizunguka nikiambia wananchi kwamba serikali imeweka mipango kabambe ya kuhakikisha tutarudisha gharama ya maisha chini. Lakini haiwezekani kwamba sisi kama serikali tunajaribu kuboresha maisha ya wananchi, tuko na mipango ambazo tumeweka mbele, lakini sasa wapinzani wetu wanatuvuruta nyuma. And the truth of the matter is that the opposition, they know for a fact that the programs, the agenda and the plans and the comprehensive master plan that the Kenya Kwanza government administration has, wameogopa. So they have feared. They know that if His Excellency the President William Ruto will be given an opportunity to implement the plans and the programs and the promises that he pledged during the campaigns, basi 2027 the Kenyan citizens will actually ask him to come back again. Atukiherera icio ciigie mirurungano riu tuingire kuria kaunti ya Kajiado kuria thiini wa mihango ya kurua na mathina ma migunda. Thirikari ya kaunti ino ni mambikite mutaratara wa mwaka wa 2020 nginya mwaka wa 2030 wa kuhurana na mathina maya. Uhoro kwa kana hihi uhoro wa kwaga kuthaitira maria maturigiceirie, kwaga title cia migunda na haro cia mihaka ni mamwe wa mathina maria marahinyiriria aikari a kaunti ino. Makiria hindi ya uruguria wa mutaratara uyu kiharo-ini kia Delal Court, atongoria ngurani aria hamwe na gavana wao Joseph Lenku ni magwikinyetie kamwiga na kuria maugite magukorwo magithaika na magukorwo makirora muikari wa kaunti ino. Pia John Olojuraki pia ajiandae na pia Marian. Naanza mpango ya kusema mahali town inafika. Mambo ya town kukua bila mpango haistahili. Na katika hiyo ni wale wetu wanaishi sehemu mbali na kuishi porini ambayo serikali haiwezi kufikisha huduma, haswa sisi jamii ya Maa, itakuwa ngumu kufikiwa na stima, kufikiwa na maji, kwa sababu hatuwezi peleka shule kwa kila boma 10. Kaunti yetu tunashukuru Mungu ni kaunti kubwa, lakini ni vyema sasa tuanze kufikiria kwa town zetu ambazo ziko mashinani, ili maendeleo iwezwe kwa njia rahisi, kwa haraka, na ili mupate maisha mazuri. Ukulima ya ng'ombe ni lazima usupport spatial plan. Kwa sababu gani? Ni lazima tutofautishe mahali ya kufanya ukulima na mahali ya towns kukua. Na ukisema leo tunataka mahali ya kutoa chakula ambaye ni crops, tunataka kufuga ng'ombe, lazima tuwe na hizo sehemu ndio tuweze kufanya ukulima. Hatuwezi chilisha, hatutalishwa na kaunti nyingine, tutakuwa kwa shida. So ni lazima tufanye ukulima. For everyone in Kajiado County that FAO is your friend, the UN is your friend, and we are here to support you, and especially when you have the leadership that has the plan, like the one now that we see, because it will be so easy
to have a conversation together now to know exactly what you need so that we support you on that area that you need. Na atugethie na mbere thirikari ya kaunti ya Pokot ya Ithũĩro ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa gĩthomo nĩ iheete ũteithio wa mũtu wa ũcũrũ kwĩ irathi cia nathĩrĩ thĩinĩ wa cukuru ciothe cia thirikari ĩrĩ ta njĩra ya kũhũrana na ng'aragu ĩrĩa icũngĩrĩirie arutwo aingĩ gũteanĩria mathomo mao. Mũnene wa gĩthomo cukuru-inĩ ũyũ Joseph Tonyiro augĩte kana hihi ũteithio ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria arutwo gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao. Sehemu zetu kame na zile sehemu za mpaka pia tumekuwa na changamoto, lakini tumeweka strategy yetu kama department na ndio tunahakikisha kwamba chakula inafika kama sehemu za Umbalion huko Takwel na sehemu za mpaka zote. Naitwa Madam Robina Emuma. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu ya msaada ambao kaunti imetoa kwa ajili ya watoto wetu, na tunaomba ya kwamba ikiwezekana kaunti yetu, tunajua hali ni ngumu, uchumi ni mbaya, lakini tunaomba ya kwamba wajaribu kusustain watoto wetu shuleni kwa kuleta chakula kila wakati. Ingawaje tunajua ni ngumu, lakini kwa ajili ya budget vile ilivyo, wanaweza ona vile tunaweza sustain watoto, kwa sababu chakula hiki wametupa wakati kitaisha, tuna uhakika ya kwamba bado watoto watarudi nyumbani. Na riboti ĩyo ya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kuta nĩrahe akanya ka mbere gũkorwo ngĩhũmũka, no itanathiĩ kũhũmũka nĩ gũkoretwo ndakũria hihi maandamano wĩta Mũkenya magũkuruhana kana hihi makuhutĩtie atiana ndiraikorwo kana hihi agĩthoma ndũmĩrĩri cianyu kũrĩa mwena wa Facebook. Mũndũ mũgũtwo Mũrugi Job ũraikorwo kiuga atĩ maandamano ti mega na maikoma kana hihi mũtongoria wa Azimio aikorwo akimanina kaimana mũndũ ũgwĩtwo Kamau Chege ndirakuona roga Murang'a gwa therũ tuko ndani. Mũndũ ũgwĩtwo Ndia Mwangi aikorwo kiuga atĩ mũndũ ũgwĩtwo Bawa kana hihi Raila Odinga akorwo agĩteanĩria maandamano mau. Mũndũ ũgwĩtwo Mwangi Peris na ndiraikorwo ngĩkuona ũrauga mũndũ ũgwĩtwo Baba akorwo agĩteanĩria maandamano marĩa maragĩthiĩ na mbere kana mĩrũrũngano ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Mbunda wa Maĩ ona ũragĩkorwo kiuga ũratwĩrorera kuma kana ũragĩkorwo ũgĩtwĩrorera kuma kũu mwena wa Elbago na Naikuru County. Atakorwo tukiaranĩria kwa mwena wa Facebook nĩ Mũthingi TV na kĩũria gitũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ hihi maandamano makũhutĩtie atĩa. Twambe tũhũmũke nĩ tũracokereria. Twĩ barabara-inĩ tũgĩtuĩkania ng'ongo na ng'ongo gũtigĩrĩra we mwĩroreri witũ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho nĩ twakũrehera ũtaũkĩru thĩinĩ wa biacara. Ĩno nĩ tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho ĩrĩa tũrĩ kũrehagĩra mũthenya wa gatatũ kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia ũtukũ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Naniĩ ngĩkũrehera ngetwo Mũthoni wa Wambũgũ Nyarari. Ngefiti nĩ mũrĩmi mũramati. Ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithia maingĩ.
uhoro wa urimi wa irio uria kuiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega uria ũkũhota kũnyitanithia technology nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca tũgĩe na mwago twĩkenere tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma Njoroge Gatũndũ nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi mũramati. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũgũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩrũka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Na nitwacokereria guku ni kwa Mũthingi TV giki ni Gikunjuro mĩaraho nigetika Wambui Njau na twagicokereria ati na mbere kwaranĩria kumwe wa Facebook ni Mũthingi TV na igo ni hindi uraikorwo ukinyitanira na ithui kiuria gitu muthenya wa umuthi ni hihi mirurungano ino ya thiko ithatu ya Azimio itu igikuhutia ta Mukenya na riu atugithie na mbere mungano wa athondeki a indo ni matabanetie igikaro gya gutetia na kumenereria mirurungano arungu kiao kiuikaine ta Okoa Uchumi ni maugite ati mihango yao na biashara ciao ni ithararite na njira nene kurumurira mirurungano ino. This is a statement from the Kenya Association of Manufacturers on the ongoing demonstrations. The Kenya Association of Manufacturers would like to express its concerns over the ongoing protests and their impact in the country. We acknowledge that as per Article 37 of the Kenyan Constitution 2010 and in accordance with provisions of the Public Order Act, every person has the right, peacefully and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. It is critical that this should be done while safeguarding every Kenyan, interrupting business operation of property. Considering this, we would like to state as follows. We are deeply concerned by the safety and well-being of Kenyans, our employees and customers during the ongoing protests. Regrettably, several people have lost their lives. We empathize with during these difficult times. Additionally, the protests have created an uncertainty and fear, making it quite challenging for employees to travel safely to work. The safety of consumers visiting business premises is jeopardized, further aggravating already challenging situation. Business have not been either with reports of damages and loss of property such as vehicles, offices, shops,
infrastructure and outlets. The ongoing protests have dealt a significant blow to the manufacturing sector. We share the pain of most of our members who have reported that numerous businesses have experienced disruptions, hindering their day-to-day operations. Kaunti-inĩ ya Embu kuria makiria ma ahũri biacara 100 nimeyumĩrĩtie thĩinĩ wa ASK Embu Show ĩrĩa ĩracokereirie thutha wa mĩaka 3 kuma bũrũri wagũmĩrwo nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19. Mũtongoria wa ũrĩmi gĩtarũ-inĩ kĩa irathĩro ya neugĩte ithimi ya mwaka ũyũ nĩ kwambatĩria rĩera na ũrĩmi nĩguo kwambatĩria ikonomi. Mũkundi my young farmers okay clubs aritajira ya kwambatĩria nĩguo kũmerĩra makĩhĩmbĩria ũrĩmi. Tumeona ya kwamba kuna watu wengi sana ambao wameweza kujitokeza ikiwa siku ya kwanza, na tuna hope ya kwamba hizi siku zingine ambazo zinakuja. Show ni kitu ya maana sana kwa sababu watu wengi sana unjana wanajifundisha mambo mengi sana. Pia show huwa ya maana sababu ina provide networking kwa watu ambao wanakuanga wakitaka kuuza vitu vyo, na pia ina nzuri sana kwa sababu kama saa hii kuna problem ya watu ambao ni wanarika ambao wataki kuingia katika kilimo. Hiyo pia hii ni kitu kuengage wa youth in agriculture, na kwa hivyo ndio sababu tunaleta pia 4K clubs na pia young farmers waweze kuingia katika show ya mwaka huu. Pia tunataka kuhakikishia Wakenya wote kwamba mazingira ya security na amani hapa Embu iko shwari. Vile umeona tuko na exhibitors chairman, tuko na kama 90 watu kama exhibitors kama 90 na bado wanaendelea. Kesho tutakuwa na full house, ni kwa sababu hapa Embu hatuna any mazingira ya kufanya biashara na kufanya show yetu iko swari. Katika KTDA Foundation tunashughulikia maneno ya mkulima. Tunahamasisha wakulima wetu kuwa waweze kuta jinsi ama mbinu zingine za kutengeneza pesa. So tunawafunza maneno ya income generating activities. Kama pande hiyo tunafundisha maneno ya baking, na wanaweka nyuki, wanatoa asali na wanaipackage na wanaiuza, so wanatengeneza pesa mbadala ya majani chai. Pia stop the businesses, and we also work with Agribank who certify their produce and all those. Na rĩu turoge mere matatu nginya iharo-inĩ na tukĩambĩrĩria nĩ atĩ cukuru wa secondary wa Musingi nĩ ũthiĩte na mbere kwagĩrithia mĩeke yao ya kũhotana mbĩtĩka cia macukuru na thutha wao wa kũhithana aruna ao a Bungoma na bao ĩmwe kwa noti. Nĩ mbĩtĩka cia gĩtarũ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri cia macukuru iria ihutanĩirio kĩharo-inĩ kĩa Bukungu Stadium. Kocha wa imwana ici Brendan Muinamo nĩ augĩte atĩ marĩ na itanya rĩa gwĩka wega makĩria. Students wetu wamepata chance second half, wameitumia chance moja, wametufunga. So nataka tufocus kwa next game ambayo tutacheza kesho. Teams za Bungoma, the times we used to meet them hata nikiwa Kakamega High School, ilikuwa timu ngumu sana. Mostly timu ya Bungoma ilikuwa rahisi. Na betika mwena wa
Matha litanyetwo kwanika weekend ino kuritanyetwo kurehe hamwe team kuma bũrũri wa Tanzania, Zimbabwe na Uganda kuria urugamiriri ugite ati ahotani 20 a mbere makorwo magitugwo na mbeca vari ninge mbĩtĩka ici cia gofa ni ikoretwo ikihurwo njeki kĩmbeca. Players play for the first day and the second day, and the last day, which will be on the 23rd, we will have a cut, and the first 48 will compete for the prizes. And this year we have the cash prizes, the top amateurs, 20 top amateurs who will emerge the winners, who will get cash prizes. We expect Ugandans, Tanzanians, and also the Zimbabweans who are also contenders. They are open to come and play this tournament. We for the amateur golfers and also for the ladies, there are quite a number who are coming from Tanzania. So we expect them to be here with us, and they are all welcome. And you talk about Barry Cup. Barry Cup started way back in 1913. We will be holding our 103rd tournament this year. The only years that Barry Cup was not played was when we had the Second World War, and in 2020 when we had the COVID-19 pandemic. Na tukiherera icio ciĩgiĩ mbĩtĩka cia golf twĩngire mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa kana nĩguo rugby na nĩ wa imwana iria acikire thĩ wa mĩaka 20 kũrĩa timu ya bũrũri na marathĩ wa mĩaka 20 mbĩtĩka-inĩ ici nĩ marĩka kana nĩ maraikorirwo magĩkonotwo nĩ timu ya bũrũri wa Spain na points 40 harĩ points 18 kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Kenya ĩrũgamĩire kĩrigia gĩkundi-inĩ kĩa B na mbĩtĩka ici nĩ itanyĩtwo kũinĩkĩrĩra tarĩki 30 kana tarĩki 30 mweri oro ũyũ. Na hau niho twekirira agaturumo no ita maikorwo mukijira kuria amana wa Facebook wendia mwange ndaikorwo ngikuona Shibusini urauga these demos are bringing a lot of negative impact lives are lost as well as Kegro gimirora owega amodogo tosha Ibusinia. These demos are bringing a lot of negative impact and they're not good for the country. Ugo modogo tosha Ibusinia aikoro akiuga monge perisa ndaikoro gikuona modogo to bunda wa mai onaenda kuona Lucy Kinyajui oragakoro kirorera akuma mwena wa Gatundu. Alex Shiko waitherero wa guri ona ne dai korwa agikuona tukire agiturumo hao niria kwa getika Wambui Njau. Nitutete maoni